Ayu. Kansa minta maaf ya sama Kak Ayu. Selama ini tuh Kansa udah jahat banget sama Kak Ayu. Kak Ayu tuh udah baik banget sama Kansa. Iya. Udah perhatian sama Kansa. Iya, blam-blam. Bisa aja lah bikin Kak Ayu udah sayang banget sama Kansa kayak kakak Kansa sendiri. Iya. Walaupun Kansa agak minta maaf juga Kak Ayu udah maafin blam-blam. Kansa sampai ngancem-ngancem Kak Ayu. Kansa minta maaf ya. Kansa nggak ada maksud kayak gitu. Iya, jangan bikin Kak Ayu nangis. Ntar yang di sini denger pada nangis, banget. Pokoknya Kansa minta Kak Ayu terus berjuang ya. Semangat. Kansa sayang sama Kak Ayu. Iya Kansa, belakang-belakang ada Kak Ayu. Badung banget dah lu. Yaudah yuk kita kesananya ya. Iya. Ayo. Sarah,